Hindi ya mucemanio na arimi a kahua icigo-ini itiganite cia ubunge kaunti-ini ya Kirinyaga, kamiti ya urimi bunge-ini ya Seneti ni iraneirie ati mawatho maria magukorwo magithondeka ma kurugamira kahua nimo maguteithia arimi. Kamiti ino yugite ati ona thengia arimi gukorwo magikirira kio kinene urimi-ini wa kahua, matikoretwo makiona maumirira kumana na turia nimi aria makoragwo thuguri-ini ino. Watho wa kahua na wa macani, wa iria, wa makadamia na wa avocado na wa koto na wa mucere no nginya tucenjie kahinda gaka. Na thengi muno Seneta Murango, tondu uri ciamani wa Ngirigaca uraugire twambiririe oro riu tene nigetha ringi yuraga ikiaga hatikagie mundu ungi ugeka siasa na urimi. Sasa lazima, if you sacrifice to wake up early in the morning kuchuna kahawa, lazima upate kipato chako kwa haki yako. Muikariri giti wa kamiti ino Kamau Murango ugite ati marenda gucokeria arimi hinya kuhetukira thathaiti ciao, makiuga ati onjoria gatagati-ini nio makoretwo makihotomia urimi na wendia wa kahua. Ona akiarua kabwa gake kubandu gakinya gendia ona kembe ira kenda giondo tweka research guku mutono twekite research ni ndari tuna minister twakorire kabwa kena katero kenda gatagati mundu umwe registered marketer agent mira sijui what the same person. Mumehangaika siku nyingi, si ni kweli? Makateli wamejaa, wengine hata wananunua na wanajifanya hao ndio wakulima wanafurahia, lakini wewe mkulima unabaki ukilia. Kwa hivyo toa maoni yako. Mwena-ini wao arimi mauritie kamiti ino iria thirikari irore thoko ya kahua kuona ati nikuo murimi onagira ruo makiria. The problem with the coffee is marketing. Hapo kwa soko, mukiangalia hapo kwa soko, our senator, mambo ya kahawa itakuwa swari. Problem ya kahawa thing, no marketing. Ha? Na problem ingesomwa. Ha? Ithu arimi makawa no tuone bia. Arimi maugite ati matha maya magukorwo mari ma kiguni kungikinyaniria ati arimi ni marikinyagirwo ni mbeca iria imegie kuona ati thirikari ni ikoretwo ikiranira guthondeka thogora wa kahua. Thirikari tuingirira maundu monde, mutuingirire gututethia na kuribwa mbia na kuingata katero, mucoka mututethia na guturetera riri bataraisa na ndawa. Gasheri mukisikana na Murango wewe uende bunge utengeneze sheria. Iyo mlituahidi 150 iwekwe kwa sheria. Sasa mkitulipa kahawa 150 serikali inaachwa na hiyo kahawa. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kianyaga Gicugu kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.